So karong adlaw na ay mga santos nga tugi sa ulog nga puro na sila martir, si San Nereo, San Aquilio, San Prancasio. So kini mga santos puro martir, makilabutan ni sila sa ilahang kanang dito sa Roma. Di pamatay sila kay puro sa Kristiyanos. Uba na nila nga mga santos, mga pagano ni sila na convert into Christian. Nya ila po gatubang ang kamatayon. Muna mga martir sila. Karon po ato po sa ulog, dili sa ulog, gipaygayon ang election. Di ba? So muna nga kanang uban mga politician daghan na kay dito nang andam na nakulbahin na kayo silang gibati karon. Mas maayo po nga siyempre mga politician di kalimtan ubang gaampo na, no? Pero kung ang politician gikan karon hangtod nasa kaadlawon magkulba lagi hapon kana kuha nas pagampo, no? Kung ang politician nga nagbulansar nga magampo og maayo mules ginaiyang kulba, no? Kaya Ginoo na ang guidance man sa Ginoo. Di man ang Ginoo kukulbaan sa maayo nga wasay kuha sa pagampo kana murag kanang nanay daghang mga ginuno niyang maayo dili na sa ka-focus sa pagampo kun dili ga-focus sa saya kadaugan. So dili unta mas maayo gyud nga ang Ginoo mo'y magmadaogon sa kasing-kasing pinagi sa prayer. Okay, so karon usab ato ebanghelyo ningon na Ginoo, kung ang tao dili moagi kanako dili makasulod sa langit. Kuyawas o dili makasulod sa ganghaan o dili makabahin sa kuang panon nga mawang karnero. Kuyawa na sa kung dili moagi niya dili makatug langit. Okay. Usa ba mga tawhana nga musod sa langit, mga tao nga mudito sa langit dili moagi niya, o mga tao nga mudito sa langit dili moagi niya dili na noon malangit. Kisa man sila kulto, no? Kisa mga kulto ang panalita nga ganaham gid sa langit. Katong kulto dito sa Surigao ba si Senyor Aguila, para niya siya mo'y Ginoo, siya mo'y sa tuninyo. O kana dili gid na malangit kay buditso man siya sa langit dili maagi ni Kristo. Kibuloy, ala buko arbas kibuloy bulansar na pag senador, no? Kibuloy dili siya maaging Kristo kaysa mismo ang Ginoo. Ay. Diba ningon siya nga I am the new appointed son of God. Wa jud kita sa Biblia nga kibuloy gihimo appointed son of God. Bulansar mo niya, murang magmusunod, murang dito sa langit dili maagi Ginoo. No? Mabutar mo niya. Delikado kay sila kay gusto siya dito sa langit dili maagi ni Kristo. Kaya kibuloy kay Senyor Aguila uba pa makulto. Nga sila mismo mukling sila Ginoo. Dili na kinahanglan maagi pag Ginoo. So siya kuyaw. No, muna magbantay-bantay taan nila kay they are not guided by the Holy Spirit. Diba? They are guided by the evil ways. No, nasulti lang ko ani, wa ko bingon nga butaran ninyo at inyo nang kuan, inyo nang kuan, yung pagbuot. No, so muna magbantay ta kay mismo ang mga yawa musod nagpolitics. Di ba? So nagpolitics mo daghan na kayo. Dili maila kay muklaim po sila nga sila Ginoo. Una nga no, ang gisulti sa Ginoo sa ebanghelyo matinuod gini. Hatog karon daghan ang natinuod, nga daghan ang mga kulto musod nagpolitics. Mo nay kuyaw. Yung makadani ra ba kaayo kay may kay manulti. No? Muna mga Igsoon ni Kristo magbantay ta aning mga butanga, magbantay ta aning mga yawa kay usahay mo puyo ni sila uban kanato. Mga karon ang putas Santo nga magiyahan ta
kada adlaw, no, kada adlaw mag-ampot as Ginoo sa mahal Birhen Maria nga magiyan atong panglantaw, atong unahuna atong kasing atong kalag. No, so mo na nga mo focus lang kita sa Ginoo nga maoy mohatag atong mayo giya padung sa langit. Ubanan sa mga santos, ubanan usab labi na kang mahal na Birhen Maria. Palihog mo nindot.